Superintendent ki Pulet ke District East Khasi Hills uba Vivek Siem ule pentet bagi Pulet ke Anti Narcotics Task Force kilo ke menong khayi kenja na jan yo polo yo blatep kerteng kum u Nijimo Fitu buladan arp sos nem kerta ubana Kenwozo Colony Hakohima Sadar District Hagajalan Nagaland uba Vivek Siem ulong bagi Pulet kelalap iko bagi pla kaba la shui ajan ke yo polo hakpor arb jemen sengi bad u Nijimo uluan mi akan kejaka berulah kamtrai akan kepla. Dari pulet benelek ben penting kena bagan kepla kadang kebasingan bad kebam dan jemai kumta ki pulet jengko bom squad kelawan poi akan kejaka bad kila penlong ya kejing kemi benya dari kila lapan ban bon teli kisong kenja hapok akan kepla. Markum tahi kila pentip no syaka kenhon ANTF bagan wan lek ke badan kam bad ban penlong ya kejing toket. किया है तो हम मजिस्ट्रेट को भी बुला सकते हैं तो सर के सामने चेक करेगा होगा ना मजिस्ट्रेट को बुला हाँ थोड़ा सा सर के साथ चेक करेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है